mau melakukan ya, penyala lambung pinggan. Gimana? Ada mula-mula? Yuk, sedap naon. Nah itu Jim, nah, rek baru lang wae Jim, mutar. Ya atuh lagi gitu mah jing baru marlamanya gitu. Kan wayang gawe merentah. Kopi jeung rokok wayana gaji dipotong. Ya aya. Gambaran kudu hitung-hitung. Nah, cerah banget. Kudu duit eta teh. Mata ke balasak lagi berat. Jim, putar. Nya. Mulai, ya. Ada mulai mana? Baik. Paling beli di mana teh? Ayo. Selamat. Angga dudungan. Mangga. Selamatnya. Gila dudungan. Salim. Aduh. Gitu. Selamatnya di jalannya. Kalau kau ni potong, ini potong. Kau ini juga anjing. Anjing semua TKK bensin ini apa-apa lagi. Mau kita buat John boleh ya. Waduh kita mau bensin. Itu mau anjing. Jadi ayah, ayah mau tuh. Ayah kan kita kaya. Goblok sinten mah. Don siapa kalah nolong anjing. Si anjing mah duluan wae deh anjing. Goblok banget ninggalkeun deh. Aduh apa? Anjing kalabasan euy. Aing tinggal gua, aing balik anjing. Paksa we anjing mah lempang apa sampes aing anjing. Lu bisa bener. Ya, oh tungguan oh. Kadang lah hayamna bikan lah. Oh, tungguan dulu. Anjing, aduh hayam lagi kamar-kamar. Aing mah. Anjing. Mana hayam natan? Aduh Jon. Magal lu euy. Aduh, Bener jik sayang kumane ka itu teh percaya mah. lu Ada kucing. hayang ya hayang. Emang pura tuh nya. Ah, pokoknya masih alin tren anjing. Anjing sama Jon ka itu. Tau, anjing. Podok ke masih we atuh. Ieu aing mah. Anjing aing wah balik lupa anjing sentot boblong di kalah ninggalkeun anjing apes aing mah kana ojek anjing bawa duit anjing unit gua lemo anjing le nih aing kumaha anjing ieu balik anjing apes pisan aing hirup oprok menembah kabeh anjing lihat deh boga hayam Jim. Aing boga hayam anjing. Nya geula. Aing boga hayam anjing. Lu bener, asli aing. Sentot ka mana? Anjing aing mengko si anjing mah tinggal mana ada bongi aing glogol teh anjing. Anjing ka aing balik yuk. Aing ka anjing mau dituan lemo anjing mau manghi. Nya geus saya tuh bawa motor kan? Ya siap, aing bawa motor anjing. Bawa motor aing. Anjing, goblok si anjing mah aduh. Tani si Sultan dinodai anjing aing mulu anjing ah. Pan hayam cenah ngomong teh boga hayam. Bolong anjing kala aing syukur anjing. Aduh, goblok anjing. Mulu anjing ah. Goblok. Nyugak anjing. Butuh hirup anjing motor lagi sayang. Hirup. Tolong heula anjing, tolong gede gue. Aduh anjing, perih yang teh aing. Aduh anjing. Gara-gara si Jon mau belum tinusuk dari belakang anjing. Hayang modal nih. Lalunan anjing modal teh. Aduh. Nih. Kayak aku naon pangkaitan gitu. Kamari kacolok rudal teh. Ayo udah naon.
Sud we budak mulanya ho penting mandar jeung kecap we. Heeh, kuman we. Ini kuman teh jam. Kumaha maneh? Goblok. Belum. Ini orang apes-apes acan. Sampai. Adat. Nah, siya makijeng nyebut nu gelo ka aing. Temang, mana we teh mang teh nu gelo. Mirip kita jeung gelo mang. Oh, eta mah dulu dewek. Enak geus di rumah sakit. Kamari teh mantak gelo oge hayang kawin eta teh. Oh, pantes tuh mah gitu mah. Kamarinya bak walabi. Ups. Hasil gawe yuk. Ka mana? Tadi tuh kasih timang ka sawit. Oh, hayu. Oh, nyamangnya. Ongkos nah, Bang. Ongkos naon ya, Mang? Urang kana ada pengen yang ngodi, Bang. Oh, dasar sia, dadang. Salah salah, Bang. Urang kada nade pernah dagang yang ngodi, Bang. Ieu, naon Bang teh? Masih Bang ngodi teh. Dasar kuk. Jodoh. Siapa saja nulis di dia gini. Si anjing jadi jawab ampura tujuan. Makanya saya jelain kan anjing. Kasih aing tuh mau anjing. Oh ampura tujuan sama kita kamar ini bere reciku kita anjing. Orang yang nges lain ampura. Nah oke cinta tak. Jika lebat-lebat acan tar udah lain lagi dulu teh. Kemana sih Jim? Saya ke yuk. Kenapa sih Jim? Ini aing muat anjing. Tunggu anjing katalak sama manana. Anjing lu yang tai anjing hijau kemana? Lu apa itu anjing? Anjing. Bohong kain terus siapa? bohong kain tar, katakan kain ditusuk anjing. Ya pun aku kan ulang-ulang anjing. Yang ulang-ulang anjing. Bruh. Anjing. Naon? Ulang teh. Kira kehidupan. Bruh. Balangsak we, itu balangsak teh. Mewek atuh anjing cuma belawek mewek. Anjing kayak kita dicoki goblok, sering. Kemalu canggih macam Anjing mah. Ini tempat mau jadi anjing, tempat anjing. Anjing, naon itu? Wah, anjing. Bukan anjing. Anjing leuwih, pulau anjing belum leuwih. Jadi mah. Gitu-gitu ge balan aing. Ulah nepi ka nyokot jalan sesat. Ku aing gagalkeun niatna. Anjing, Siapa tuh? Tempat muja di mana? ulah cik aing ulah muja. Muja ge keukeuk gawe-gawe keneh anjing. Sia teh kalangulungan puntung tadi ini aing ngomong. Enggak ais bak sama anjing. Wah, siapa? Anjing. Oh, yang aing jalan dulu. Mau cuma teu kebagian. Jarek muja. Itu yang muja John. Kia aturan Aisyah keukeuk dengan muja. Lagi mujaan dia. Mana? Oh. Anjing muja asup. Anjing aing lawas. Anu teh mau punya anjing teh celana kenapa aing? Goblok anjing. Geus aing rek makan heula. Kada kalau ngomongnya. Oh, siap. Sama anjing lain dengan dukung anjing lain motor. Ya supaya nyalurkeun. Ini sama aing mah ulang yang aing atuh aing muja anjing. Melakukan sih anjing. Siap. Ada Jim, siap. Ada aing lain yang sama lain yang aing mah cek lain tuh anjing. Yes. Anjing. Anjing, mantap. Oh gitu ya. Kudu balik aja Jim. Ya. Gila. Ini Jim sebenarnya Jim. Muat. Aing sadaya heula supaya semangat aing heula. Kalau gawe
Ton. Ton. Tonek. Tonek. Budak. Tuli anjing. Kunaon Aisyah John kok gerawan teh meuni haharewasan kitu. Aing jarawokan Ton. Eueuh oro kudu John, papecing tarik. Yang anjing ah, kieu Ton. Si utak teh kok jalan sesat. Hah? Yang gagalkeun. Anak. Ah, nu balik John si teh. Was aing. Wajas, aing urang gagalkeun. Hayu tuh tapi kala aing tuh anjing urang cacing kamari geus kene peuri. Kenapa cacing naon kala aing. Aing kamari beak 12 botol John obat cacing. Si anjing dah ngomong obat sama. Aslina John can kadaluarsa udah kene teh karek meuli kamari. Anjing hayu naik. Hayu. Kela. Motor mana asa we teh? Iya. Nanti mana nu kieu? Menang hadiahan anjing ule-ule. Sana John. Goblok hayu naik anjing ah. Ayo. Nah, meteng ni anjing dia tu. Bukan mau luai. Ni berapa pokok ni sudah. Lu. Anjing tu hunggang ni. Lu. Anjing. Ni. Ni. Lu. Anjing. Jeung sabaraha itu Jim? Sing spaghetti anjing si aing nganggo. Spaghetti anjing. Mana asa meuli? Anjing asap naik anjing mah. Jam sabaraha ya, Jim? Lah. Wah. Jam sabaraha tu anjing? Mau. Anjing. Wah. Sabaraha? Wah, jangan Wah, anjing lah hayu mangkat anjing bisa berangan.